Amakuru meza mu ikipe ya Arsenal nuko uwitwa Christos Zolis amaze kuba yafata rutemikirere yerekeza hariya mu gihugu cy'Ubwongereza aje gukora ikizamini cy'ubuzima, ndetse Arsenal imaze kuba yasinyisha undi mukinnyi w'umudefanseri amaze kuba yagera mu ikipe, bivuze ko Arsenal imaze kuba yageza abakinnyi batatu, imaze gusinyisha abakinnyi batatu. Size ngizi ukurikiyeho ni uwitwa Morgan Rogers ndetse n'uwitwa Ezri Konsa. Reka twerekeze kuri iyi deal y'uyu musore witwa Ezri Konsa. Ezri Konsa ikipe ya Arsenal nuko ibinyamakuru byo kugenda bitangaza nuko niwe musore ikipe ya Arsenal yifuza kugira ngo aze kuba yasimbura William Saliba uzagaruka mu kwezi kwa mbere, niko biteganyijwe, ariko ntabwo biraba confirmed neza. Bishobora no kuba wenda bitazagera mu kwezi kwa mbere kuko azamara hagati y'amezi 4 ndetse n'amezi 5. Ibyo ngibyo mumaze kubimenya, reka tubishyire ku ruhande. Ezri Konsa ni umukinnyi w'ikipe ya Aston Villa. Birimo birateganywa yuko nyuma y'umukino w'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza w'igikombe cy'isi gushaka umwanya wa gatatu numara kurangira, nibwo bari buze kuba bamenya igisubizo kuri Aston Villa kuwitwa Ezri Konsa. Ezri Konsa miliyoni 60 nzo Aston Villa yifuza, Arsenal irifuza kubatanga miliyoni 30 z'amapaundi. Ukibaza ngo ese koko ikipe ya Arsenal kuri Ezri Konsa yongera ifate miliyoni 60 izishore mu mutima wa defense? Ibyo ngibyo nibyo kwibaza. Abenshi bakavuga ati kuko dufite Christian Mosquera. Bafana ba Arsenal nuko mbabwira ibintu rimwe na rimwe namwe mukabifata nk'uko mwishakiye. Niba mwibuka finale ya Champions League, Christian Mosquera yagize gutya akina neza yego, ariko se byaje kurangira gute? Byarangiye nabi akoze penalty. So tuzaza kuba tubireba. Reka twerekeze kuri Morgan Rogers twumve imumeko ihari ndetse twumve niba hari byose. Abafana ba Arsenal bazaniye utuntu mukunda cyane, utu tuntu mwari mumaze igihe mutatwumva, reka mbe natubagezaho. Murabizi ko Arsenal irimo gukora amatransfer nyine kugira ngo irebe ko yakubaka ikipe ikomeye. Size ngizi tuvugana dore abakinnyi 11 b'ikipe ya mbere Arsenal ngo izaja ikoresha. Mwizamu bashyizemo David Raya, kuri kabiri bashyiramo Julian Timber, kuri gatatu barishyiraho Ricardo Carafiori ndetse na Gabriel Magalhaes, utibagiwe William Saliba nubwo afite ikibazo cy'imvune ariko bamushyizeho mu gihe bataramubonera umusimbura. Hagati mu kibuga baravuga bati ni Bruno Guimaraes, Declan Rice ndetse na Martin Odegaard. Baravuga bati uruhande rumwe ni Morgan Rogers, urundi ni Victor Gyökeres ndetse na Bukayo Saka. Iyo ni ikipe ya mbere. Ikipe ya mbere mwayumvishije David Raya, Gabriel na Saliba, Julian Timber, Carafiori, Declan Rice, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Victor Gyökeres ndetse na Morgan Rogers. Iyo ni ikipe ya mbere. Ikipe ya kabiri baravuga bati ni umunyezamu Messiah basinyishije ejo bundi, Ben White, Christian Mosquera, Pierre Incapié ndetse na Lewis Skelly, Martin Zubimendi, Eberechi Eze ndetse na Mikel Merino. Hagati mu kibuga uruhande rumwe Christos Zolis, urundi ruhande Noni Madueke ndetse na Kai Havertz. Iyo ngo ni ikipe ya kabiri Arsenal ngo izaba ifite. Ikipe ya kabiri ntabwo mwumvishemo Martinelli, abakinnyi benshi ba Gabriel Jesus, bivuze ko abo ngabo bose dushaka kuzabona basohoka mu ikipe. Ariko muri abakinnyi bose nkubwiye, Arsenal ntabwo irazana Bruno Guimaraes, Arsenal kandi ntabwo irazana Morgan Rogers. Amaze kubazana kuri Christos Zolis, amaze kuba yahagera ndetse n'umunyezamu Messiah. Rero akaba ari gutyo bimeze mu ikipe ya Arsenal. Ndavuga ku ikipe cyangwa se kuri squad Arsenal izaba ifite next season. Tuvaho ngo noneho twerekeze kuri Morgan Rogers. Morgan Rogers Arsenal imaze kuba yatera intambwe iremereye cyane, nyuma yo kuganira na camp y'uyu muhungu kugira ngo bumve noneho impande zombi, bumve ku ruhande rwa Aston Villa ndetse bumve no ku ruhande rwa Morgan Rogers. Ku ruhande rwa Morgan Rogers ho nta kibazo ku kijyanye n'amafaranga bazajya bamuhemba cyangwa se ku bijyanye na personal terms nta kibazo kibirimo, ariko Aston Villa ndetse na Arsenal ibiganiro ngo birimo kugenda neza. Akanya kariko kose bashobora kuza kugira aho bahuriza. Gusa Arsenal ngo niyo yatangiye gutera intambwe yegera, kuko nyuma y'amakuru bavuga yuko Arsenal igomba kuzatanga miliyoni 90 z'amapaundi. Arsenal ngo mu biganiro byavuye hagati yabo na Aston Villa, Arsenal ngo babivuyemo cyangwa se ngo basoje kuganira. Arsenal bemanije na Aston Villa ko Arsenal igira amafaranga igomba kuba yatanga, ariko nanone atari miliyoni 90 z'amapaundi.
ikipe ya Aston Villa ngo irifuza kugira ngo byibuze Morgan Rogers aba ari we club record nyine umukinnyi bazasora ariko ari we uhenze cyane kurusha abandi. Murabizi ko uwari uhenze yari Jack Grealish baguze muri 2021, murabyibuka. Bamuguze miliyoni 100 z'amapawundi, Manchester City imutwara. Jack Grealish ageze mu kipe ya Manchester City atangira kugenda nyine agira ibidisipline bidahwitse, akagenda arara mu tubari, rimwe na rimwe bakamusanga yasinze ameze nabi, rimwe na rimwe agasiba imyitozo. Ahangaha rero na Arsenal ikavuga iti na Morgan Rogers tugomba kuba twareba uburyo twabitwaramo kugira ngo tugere aho twumvikanira. Cyane cyane benshi bemeza yuko Jack Grealish ngo ni isomo ryiza rya buri mukinnyi wese uguzwe amafaranga menshi, cyane cyane kuri aba bakinnyi b'Abongereza. Bakavuga bati niba Jack Grealish yaraguzwe miliyoni 100 z'amapawundi akaba ariyo club record muri 2021, Morgan Rogers ngo Arsenal irimo irafungura cyangwa se irimo iragenda ifungura neza ibaga yayo kugira ngo irebe ifaranga ifitemo ibe yakora miliyoni 105 izijyane kwa Aston Villa. Miliyoni 105 nabwo bikavuga yuko ngo Arsenal yatanga 105 zikazaza mu byiciro bigiye bitandukanye bigereranyije wenda nuko umusore azagenda yitwara. Morgan Rogers n'ikipe ya Arsenal bo nta kibazo bafitanye, byabo bimaze kuba byajya ku murongo. Igisiga ni Aston Villa na Arsenal. Nkuko tubikesha Team Talk nuko Aston Villa ndetse n'ikipe ya Arsenal ngo zagiranye ibiganiro byiza kandi bitanga icyizere. Rero isaha iyo ari yo yose dushobora kuza kubona Morgan Rogers ndetse na Aston Villa na Arsenal ngo ni impande eshatu, ni uruhande rugurisha, uruhande rugura ndetse n'uruhande nyine rugurishwa. Nuvuga ngo ni Rogers ugurishwa na Arsenal urimo kugura ndetse na Aston Villa urimo kugurisha. Ubwo rero izo mpande uko ari eshatu ngo zifite ahantu zigomba kuza kugira gute guhuriza ibintu byazo kugira ngo hataza kugira ujya mu bihombo ndetse hataza no kugira gute no kugira nyine umuntu uza kuba yabirenganiramo. Ndavuga ubwo Morgan Rogers kuba yabirenganiramo, kuko Aston Villa mutsivuze ati ntabwo tukugurisha, urumva Rogers yaba abangamiwe kubera ko arashaka gusohoka. Arsenal nayo ikavuga iti natwe ntabwo dushaka guhomba, turaza kugira aho twumvikanira. Amakuru ahari kandi yizewe nuko miliyoni 105 z'amapawundi ngo nizo Arsenal igomba kuzaza gutwara cyangwa se mu cyumweru gitangwa ku munsi wo kuwa mbere, kuko ntabwo biri buze kuba muri iyi weekend. Ntabwo bize kuba muri iyi weekend ko Arsenal iri bize cyane ku isoko. Arsenal bize cyane ku isoko, ntabwo byaba muri iyi weekend. Ahubwo barimo gutegura uburyo bakoresha ikizamini cy'ubuzima kuri Zoris ndetse n'uyu muhungu witwa Opson bamaze kuba basinyisha. Rero Morgan Rogers biteganyijwe yuko ku munsi wo kuwa mbere ngo nibwo Arsenal izatanga bid yaraye imenye cyangwa se umukino w'Ubwongereza n'Ubufaransa ukimara kurangira. Arsenal gushaka kuza gutegura bid ya miliyoni 105 ikaba yazitanga mu ikipe ya Aston Villa. Murabizi ko uwo mukino uzaba ku munsi w'ejo ku cyumweru, bivuze ko ku munsi wo kuwa mbere hari amakuru mashyashya mu ikipe ya Arsenal cyane cyane kuri uyu Morgan Rogers. Miliyoni 105 ngo nizo club record ikipe ya Aston Villa ishobora kuza kuba yagenderaho. Sinzi niba Aston Villa ibuze ko yazemera ugereranyije n'amafaranga yifuza, kubera ko yo yifuza byibuze miliyoni 135. Bikavuga ko mu miliyoni 135 Arsenal ngo iteganya iyo ngo yakagombye kwishyura 120, noneho ngo izindi 15 zikazaza mu byiciro. Gusa nanone abandi bakavuga yuko ni miliyoni 130 z'amapawundi. Birumvikana kuko ahenshi usanga bagenda nyine bavuga ibyabo, ariko amakuru afatika yizewe Aston Villa ni miliyoni 130 zifunze nizo yifuza, mu gihe Arsenal yari imaze iminsi iporopoza miliyoni 90. Aston Villa mu biganiro bagiranye yavuze iti twebwe miliyoni 90 ntabwo twazifata, muraza kuba mwasubirayo murebe uburyo mwakiyaranja, mushake uburyo mwagaruka mufite amafaranga afatika adateje isoni. Aston Villa avuga iti murabizi ko Jack Grealish ari we mukinnyi uhenze cyangwa se wasohotse muri iyi kipe ahenze. Ati none gute Morgan Rogers yasohoka akora amafaranga? Twebwe kandi mubizi neza yuko dufite abakinnyi basohotse muri iyi kipe kandi bakaduha amafaranga meza. Baravuga bati Arsenal ishobora kuza kugira gutya ikaba yakikarakasa nyine, cyangwa se igashaka uburyo yabigenza igakubita hasi hejuru, ikaba yashaka miliyoni 105 ikazitanga mu ikipe ya
Aston Villa, aho ngaho ni kuri Morgan Rogers.